Some people felt it, some did not. Yes. O toria kwera okarumbeta ka uo kwe magakaigua kwe matagakatia. Matagakaigua. Yes. Ugakiurio we okahobanirio hana ke. Hana atia. Takarumbeta kahure. Mundu munini ni ona atari like it would be a physical trumpet during the day of rapture. Yes. On a way hanyure. Ni wagira ko imagine haria muraika wa karumbeta agikorwa haria ngirugama nigetha iguo aigue kaitura rianyu na ngongo iria imurigiceirie. Yes. Na ni waigua okiro waikara we riba yes. So I understand. The Earth's lithosphere, eyo ne geography ya thiine kuna. Eyo ne ya thiine. Yes. The lithosphere and the crust heli mwe kugia pressure na ku thiine wa thiine tukoragwo. Ukagia na kindu gitwa volcanic activity, shifting of tectonic plates, ukagia kindu gitwa tremors, na ciana ne hamuno cigetwa earthquake. Yes. Earthquake ira twiriga gukuri. Ne ira twirigo ne Musalia Mudavadi na tutire twami. Yake yale ya siasa. Yes. Wewe Musalia Mudavadi. Augete atatetemesha. Hata mtetemeshi mwenyewe. Hata hakutetemeka yeye mwenyewe wakati huo. Augete the mother of all earthquakes. There was no vibration. Yes. Earthquake getoe nayo ri nigithingithia oyo wa haucho githingithia the man. Yes. Githingithia FM Jagman, the man himself. But I understand yesterday kurare na earthquake na drare nini na tinene tondu wathora ithimi cia Richard, which is the she measured on the Richter scale. Yes. Here can do 4 point. Yes. 4 point is quite not very tinene muno na tinini. Yes. Tondu guku muno tukoraga wathiri nduri ma extreme mau. Acha. We kundu wathi kwiki woiguaga igatuika nginya disaster. Yes. No ne ure kwi andu maraya meiguire na angi matana meigua. Tau nie personally gutihandu ndiraiguire githingithia. Niona ndithie kindu ndiraiguire. Na kwina mara exaggerate baka gwaginya ni maroirwo na giti. No ni kuva ndu. No, watu wanachoma. Nie ndire kindu ndiraiguire onaki. Watu wana exaggerate. Hii uskip maze. Mimi nilikuwa bezi ya jaba. Buda nilimeza taxin. There's a master exaggerator. Buda nakwambia, wewe unasema nini? Sufu ndio viatu anakuwa pale. Si anakuwa pale. Mimi sikujua vile alikuja side yangu ya left. Yeye kitu ilikuwa ngori. Ilikuwa ngori juu ya ngori. Mimi nimekaa tu hivi. Siko kwa rodi. Baada ya 2 seconds niko yellow line. What's just know you something? Athukirwo. Arekora faraga tagati. Mimi unacheki vile mtu upindua ugali na mkono. Usikii earthquake ilinipindulia. Master exaggerator. Kinyaro wako. Koja tu turakunda hadu so ndai mwana kukiabu. Akwa Maiko. Githunguri na ku. And some parts of Nyandarua. Ni maraiguire ke? Githingithia kiu. Githingithia. Andu marare kwa mundu gikombe ri. Ndu kuringana uria uthiete. That's your level of understanding. Aiwa mundu uria waya thaya. Wei. Ne kiura kinainia metha. Owe to itira njohi. Nduze metha. Itatiga. Tigiri. Ini murona kaunti yake inaina. Kayo twaira kie mukami. Kayo mobe wangaraire andu.
ndona we liva anu aro agwa makoro fortune tellers they will create myths atuaria the mara igwile githia kiu maikare mamenyete ati ruri arugacoka kwa kwandu githingithia kiu ti mundu urarehire bana ni iguru rirathanire na kwari kurathe na mundu wothe urakinyeirwo ni ndumiriri iyo anu mathia mabuku maria mutathoma kawaida ibuku ria muhunjia na humuinyo thi hau ni ukuona horo riku kowe koro wendu naigua githingithia ni umenye wiha we kinya maritu agwita no no githingithia kiu nakio kiraringana hari uri mundu ari handu relax ikarite ri acio nio maraiguire yes no tondu ikoro we tukutuku-ini ukiithie keke-ini ndungiigua tukutuku yenyewe ko ya thiku ikitari kwanja ro guthairima ndiko cia nyamwe ni ikoragwo cuku anga no thibiringi ndiri cuku gakirika irima ona mundu wi githii-ini ndangigua bana wandu acomerea matinge kiigua iya gucinirira iraringana na hari urari yes ona ndurema ukigua riu taru ona we roiro coma coni utagikiigua kwina mugithi kiraigua one andu aria mararelaxite matari na disturbance nio maraigua na andu aria marakia nyumba cia iga iguru acio wi ngoroba taru ya kuma kanana ri you feel it ende kwagite that seismic activity ende twari na mucemanio haria NSSF hindi yo riu activity yo ma kundu gwitwo kirima gitagwo Oldonyo Lenkai yes kuria ugithie Tanganyika kuu nikuo the activity was coming from tondu no ira ndiraigua raumire na ni rongo tikande mai mahiu no ndaigua raumire ro kariu ina-inĩtie kĩ ina-inĩtie thĩ yes rĩu rĩrĩa twarĩ hĩndĩ ĩyo ya kĩu-rĩ NSSF ngoroba ya tweri nĩ twaiguire piũ na tũkĩigua meno nyũmba nĩ kwenyũka nĩ muonete mũkĩambata yes no rĩu ũingĩte Sam kana Kenya Mũpia-rĩ wecisikia kana ukorwo wi nduthi wesi kana ngari yohetwo rwimbo wega yes kana ngari yaku ukorwo ni ricuku ciituthina ri we okwa cium ni nga tari andu akuria Kimbo Matangi na Murera wa Daraja me bara matingimenya kwe thiku weciria no bara guthuka yes ni kurakiri githingithia kiu mtetemeko wa ardhi yes there was a seismic activity or we earthquakes with our seismology yes and I do not know one seismologist neither do I dwacio tiaigi mathomagira uhoro ucio tondu again earthquakes are very rare in this side of the world yes wahota guthoma uture wethaa wira no ne wira na guku Asia nao makigoia expert no thio maimbiririe bana uga you are from another maundu ngithomera guku utonge tu miaka-inĩ 10 akiri hindi riu wira waku ngironekire ira and for how many minutes yes you do analysis and who pays you thirikari kwamba kugura njanjo kana gukuriha kwamba kurikia affordable housing thaa 8 na 39